Saya syuhan ni hading di tangan supuli kamshiru. Ke kitab Psalm kena pada Moses betul ika uong ini ikhtin uong ngedkot uong ngedkot ke ba nyo haka jing bitar jome la bamdo yingi na bala bamdo yingi haka jing bitar jome bar haka jing otshla jome la penjenjar yingi Moses ukran cipang kai menu Moses ukran baru ukran cipang kai menu utrau bitar habo Moses ong yangi mut habo Moses ong yangi kemut mda yangi gi penar mda yangi gi kasih mda yangi gi pareng ro ong yangi kemut ukran bet nagabenta namata ke way ke judge group kata ke judgment review ki kon Israel uong ini tin ong haga jing bitar jeme okay nabala bamdo yengi haga jing bitar jeme bara gajing otshla jemil penjenjar ngi gajing kali gede meno bele bamdo yegi kon Israel hagajing bitar jong u bele la penjenjar ki meno u bele penjenjar yeki now lada pi ong gane ga dekot gede yengi ge jat penriu yengi ge jat penriu kasih benar dan war dan boy lada kada yengi ke Kristen ke jingkli ke baka le jingkli bumi gede ni meno belai open jenjar sat epi meno now ndai tang kata kat khot ke pesan ngong gum ni merong no eki kum ke jingsle meno ubulai urong no ya pi kum ke jingsle lada pi ong bagane kat khot kada yengi te meno ubulai urong ya pi kum ke jingsle pilong kum ke jingyo thia mestep pilong kum plang bami mestep upo baru nangsan la jan med ulo ot no balai uli upstyle aka jing ka khot pra ong kum ni na melabo yeki jingle baman jongi hakmat jome yegi pop bari jungi haka jing shai jome kanere jing dua jo Moses borong melabo yegi pop jungi hakmat jome mela rik haka wege kentin mela record mela bo jing tho mela bo jing ken mau yegi pop jungi hakmat jome mela bo ye gejing bomman jingi kemat jeme bari tagi pop bare jingi bari ge bare jingi ki pau tengkreng kemat jeme ke jingkeli kadai gene meno ble bo ye gi pop jong pi kemat jong meno bat ki pop ayu ong pinong kipop ke no la pipule ga sti chinong Hebrew ka Bible gom kumne yigi pop jongpi nganam kan ma sho bor yigi pop jopi nganom kan ma sho kenang ba kalong kenang ba nganom keren omde bang na syukren Klem de tip hare ngakwa bapen papi naga Bible kalong ba shupo jonga sitish upo unong tho je Hebrew wani kte no gumne kane long da jutang ga bal pulong bagi yegi sura den gi do si ong tra ba ngan boy gi anjra ga do mo je ki ba ngan tho ki gi jimot ji khat je ki ba de gi jimba man ba de gi pop je ki nganom kan ma show gi pop ba gi jimba man jong ki kon Israel nganam kan masho
utra ublay ula yatul pa lepa nado mansua ke testament berim nado ke kitab Jeremia ong ke porgan sepoh ke ba nganam kan mau shogi pop jong Hebrew jong gi kon Israel now lada ka de ke pop jong pi ke pop jong nu kata ke ba ublay ubo khmat jong u nado meno ubo ika nado ba pilih ke pop ayu tapi ong ke pop barokah what ada ka de makna yegi kon Israel ublay la kular lepa nada ke kitab Jeremia ba bahkan sepoi ke por ha ba ublay ong nganam kan mau shogi pop jong ki ke jikili de ne meno Meno ada kita ke por, ke bau beli uklam kan mau shogi pop. Ban persugi pi ke por ke bau beli kan mau shogi pop jongi konisra ke de kelimat ke bau beli ujisu ukit igi pop jong ke pertai baro. Baru bau ukit igi pop jong ke pertai baro uyap umipat baru ublay kan mau shogi pop. Lada pi ong makna ka de pop jong ikon Israel ublay manta na marbo jisuluan uklam kan mau shogi pop jong ikon Israel. Hello now khot ka bakhanda na bagi sngi jungi baro kiliya jano haga jing bitar jome lada pi ong ngani khot ka de jongi ngashit ngan hapan ayu sumpama denga na bagi sngi ki jongi baro kat khot ka ba khandai na bagi sngi jongi baro kila ya jano haga jing betar jome sket hi sket woro gi sngi yang pi la gi jing betar aha pi jing betar bulai lada pi ong mangani kini kit khot ki kren Jepang jong ngala ni Jepang jong pi Jepang jongi meno kita gisni sne mayu namar lada pi ong kini kit khot kadai namta jongi kemut kadai namta ya baro bru berthe mdai tang namta jong we ar we hajwa we Shillong we Bombay we Kolkata we Bilat Pimla bat ong kani ke khot ke de namta jong no re jong no jong wei hang ne jong wei hang tai no la de pong jongi ke mot ke de ke jongi lang ya baro tele da ke de ke jongi lang ya baro ngam kan mau ba kisngi jong aboro kiya ke jing bitar ble kiya kila ja no ha ke jing bitar ble ngam kan mau namar kam judan ke por ke bang kam judan ke por ke bang im ke jing bitar ble kam judan ke por ha ke bang im ha ke jing bitar ble wat ke weru ke kelimat kam judan ke por ke ba ngaim da ka jing hapo jong ke jing bitar boleh wala don ki ek ki bon ki bo blame so tanat ye ke jing jong ngada bru ubal lanot kop yo wala sunshar da ke pop yo wala sap da kup da ke pop bat nga snoto ke bang kren bat nga yo jing panim tang da ke jing ai how kun jong boleh nga yo jing panim da ke jing ai om de ke jing le jang wala da dai makana hado kata ngada bru bla jot wapra Harenga tip-tip kenapa kam juran ke por mana nak kecing bitar boleh lada kalau kunta ngam jin dalam yap namar Jeremia ong kumne lamda day kecing isnai utrai on jin dalam bang do yangi mana pi lok wa maya wa im hido ne to uyur avlai Madi imi pok kecing bitar belah Islam ya we. Namar si sini bawa belah lu bitar kalau ngum ni. Ngan pulih long menjauh berat. Ngan pulih long menjauh berat. Ke kitab sang kat khot ke ba. Sorry. Kalau menjauh berat kat khot ke ba lai po ar. Hadin ba nado khot ke ba ter nado khot ke ba kam na khamat pi pule ar hu ke khot hadin ba nado khot ke ba ar wala ke bible ke kren Jepang ke jinyai nanti jong ikon Israel hari klau ban hakane ke jinyai nanti jong ikon Israel hari klau e bagile ublai upia ke ban kong re ublai upia ke duria besau nang ta ublai ai bam ye ki ha ke ri klau
daki yar khla ublay upenmi ego upya ka Bible ko ngumne hagat khot ka ba gat khot ba khasaw man sngi te yalame ki dul o man mete yalame ki de gading upya ki mausiang hakat riu hagat dorang khiang te ul ai ki bandi na ga jingjeliu bakhra ula pelong ki na ki mau na mausiang ba upelong ki bakin toy kum ki wa kini kejian nanti ni Israel ubele bah ki do kata kot arway ko ngare hapreng jeng ni ke kilele pop persya yu bele namar ba kilele pop persya yu bele ka Bible ko namar kata utrau yos ngi kata jing knyum jeng ki ke jing or jeng kon Israel ba kum taw la bitar ula bitar ba ka ding kala bando yo Jacob mod ikon Israel ba ka jing bitar sla jong bele kawan persya yegi kon Israel namar kim sham ngai hoblay bat kim sham shania haga jimpala im jo baru blay gaba ubatai biang David ubataw ang kumno hari khla wala hat kata ublay le bhapat yeki ai ki ga umbandi ai ki ga bamu ai ki yakamana baru ai ki ga jimbam jogi angel gat khot ga ba arbusano ubri ubam ya ga jimbam jogi angel baru le psai ki daga bakadang kat khot ka life ar hanre ha pedang jeng ni ke life ar ko kumno kida yai le popsa persya yu blai bakim shem ngai hagita gi kama phla jong khot life lai ko kumni seba khot life lai ko namar kata kisngi jengi ya kisngi jengi la bando no haga jing thala bat kisnem jingi kidap daga jing jenjar udah beru betai wong kumno ye kisni jong ni gi khoni shol hapo riklaw gitu gi namar kata kisni jingi ola bamdo no haga jing thala bat kisnem jingi kisnem saposnem kiya bat udah beru betai wong kisnem jingi kila dap daga jing jenjar lada pipuli mata khot no lek dia mata hat khot ka ba long ba khandai pho ka khot dal no ba khandai pho ka ne jing dua jong Moses ka thok ka kren bek na ga mata ka ji ya inti jong khon sel hari klau Moses umpoi syari kanan umpoi syari ka ri ka ba udabit upoi uyap Hasya bakin poi syagri klau. Bar Moses utho ikini udah kenmau syapang. Kumno ba ublay haga jingbitar jo ula penjenjara ki. Kumno haga jingbitar jo ublay ki kon Israel. Ya ki kon Israel la bangdo daga jingbitar ublay. Moses utho ikini ba kenmau ya ki ya nanti jo ki haga jingjenjar. Ban pensebut ya ga banga ong ni pi. Kadai haga khot ka ba khasan ong kumne. Yang ngala penshitom. Okay. Anong ni? Sorry. Tu khot bakhasan. Tu pen kemen yangi kat baku mira gisni kiba mira pen jenjar yangi. Bat kat baku mira gisnem ki bangi yo i ye ke jing sneu umasa sudua ong ablay to pen kemen yangi kat baku mira gisnem kiba mira pen jenjar yangi na gisnem ayu kita ki bawa blur pen jenjar yangi ye ki khonsha kada gisnem baki ya nanti hari klau lada pi ong gene ke khot kane ke sam bade mata jongi shimet mata jong pi ke basngap shimet meno boleh penjejar pi kisna mayu habangi pule Bible ngimde ban pule si khot nata bataya ke bangi ngikwa pule ke Bible kal nong bro ke way bat detip ke jing thmu jongka detip ke jimot jongka khot khat ai gong to pai atrai slem kat no to kalabamut naga benta gi shikri jome ki shikri blay Moses habo Ukraine shikri blay Ukraine Japan ki kon Israel but to kelab mun ta shikri jome
Lada pi pule kini baro ko philap bo Moses Ukraine kini shapang kesngi jong kajing ya nanti jong u hari klau jong ki kon hari klau kajing kali kabakam best sure gini kenapa Moses udah betul kitab Sam kendai po yala de uim shispa arposnem hello Moses uim shispa arposnem yala de lada kisnem jong ubriu kilong nyopok praposnem ba kata ada ke design ke boleh buat nama tahu wepu ubriu ba lepat yala de uim shispa arposnem hello Joshua uim shispa arposnem tok amri shispa arposnem. Now, lada Moses uim shispa arposnem baru haga sam kendai pogod kota basi pogong kisni jongi kilong nyoposnem sleme praposnem hatupim ise bagaya persya ya kerta jong Moses ubato ya sam kendai pog kabumut gede kasam ke kendai po kini ki snem ke ban nyopo bat praposnem kim yang na gaban ta snem jong briu ba shimet kabo blelo design mata wepu briu kam don jingya dei bat karta jong briu kani kan nyopo praposnem ka keren japang kumno ba ki briu ki ma ga jing jinjar hari klau ka keren baik na mata ga jing ya nanti jong ikon so saposnem hari klau full stop habangi pule ba bol ngimdai banju pule ba benang ngada de to porla gatu ubla bu nya posnem le de im jerong ne kayo im gaji pra posnem ngi interpret bakla ya ke Bible kumta daga ba buram ya baro gitu ki ba ngatip don ki ba he don ki ba la ya enti jinga ki ba la shekri bhayo blai dagi posnem ngatip don shibun daga ba buram ya gitu baro sebha ngamdai u scholar ngamde unong hikai Bible ngade jing sha student jong ga Bible bakar ta jungar gadang red herenga kani gade ga pli kani gade ga jing kerpap junga ya pi bala da pi he makna tolong ya bas ngoret bangin nang ban kongo ya khtin yong blai kum bakalong ngilap ya gini ga jing batai ngisngo gini teng ha gi jeka ya briuro ki bri kot ya gini ga ble ga por ga bo ble lo bo no Rekod bekat arum Moses dua ong atra tu hikai yang iban nyau yang gisngi jangi. Nah le pupule ke sam ke khandai puwe ke rekod bekan riu gong kum ne. Da ke beslem gertangan penihme. Da ke beslem gertangan penhun ya me. Ban ngan penihme la ke jing penim. Ke nah da ke beslem gerta ong manga da ke beslem gerta. Now, ke beslem gerta murkan no. Don ki bong slem gerta dan rupos nem to don ki bong nyopos nem don prapos nem don ki bong chispa prapos now Moses de uba to exam kendai po but uduai ong to hikai ngi atraban nyo gi sngi jingi baru yap Moses de bru ka Bible ko Moses uyap ki khmat ju kim berye kemot ki khmat ju kimpat telot bor ka bor met ju ur ka Bible gong ka bor met ju Moses ro kam telot bor uyap aga spa haga snem go spa arpo uklam telot ka bor met ki khmat ju ur hap ban pong yit khmat ban deng yit khmat ngarong pong yit khmat hap ban pong yit deng yit khmat namar ka Moses uyap haga jingklain ka bor baru dua ini jiro atra tu hikai ngi ban nyaw gi singi jingi bat bangin pendap ye dono jingi de jing sta ubleu klembo yo breu kat no ponim nala nabi pule ge sti ye ga god ya ga kitab Genesis ba pilap kum Noah ga por jong Noah o bleu lo ong te gi singi jong breu kelong sis pa ar posnem la da pim so to ge to pinong oh now bleu bo sis pa ar posnem ka kitab sambar gong nyopo praposnem but pisna doctrine na jongi pi batai ga Genesis de gawe pi batai kitab sam handa po de gawe no kasis pa arposnem hagi kitab Genesis ga porcho Noah kade ga snem ga bo Noah o yelap
haba ke Bible kong ubri kamot ya ubri bulong individual yo ubri uba marwe haba ke Bible kong ubri mot ke keren na menta humanity na menta ka judge benriu so Noah yelap sis pa arpos nam kita ada konteks yang ke kitab Genesis but what haga jingto jong Moses haga hukum mo gini kitinong to buram mi kemi kupa kenapa men Islam haga ta ri bau traun ahme la de pulai ye ga sti jong Paul sino Ephesus ro nong ga benriu Paul ong gumne pigi kimi ki kena pigi kon to ko iki kimi kupa namar gani lo hukum trabre kenang ba pin Islam maga kendo so kaya ke plan job lain nama tahu beri plan job lain nama tahu ki konjo kedai bakin Islam. Nah ladang keren ni kena ngalapan keren ngalapan keren lagi kentang kan mapi. Rengai kuat ban syukran tang juga posok jengka katukan ni bawan rapok ni YouTube kenang ngaperkan taga MD jong pi ngaperkan taga por jong pi don diberi bom don por ban serap. Haba ki yoi baka jrong ke video. Kat bala kan lah kat yang ngalapan pen ngakuat ban pelengkot. Kenapa kalau jingga kui pi besengap. Nah, kau apa nama pi? Ublay kuat ye ki konjo bakin Islam. Re, ka Bible